Buzz SA to all social media platforms. Baphi odokotela abafollowishi Buzz SA? Aphi amaloya alandela le page? Naku ngenelwa amanzi endlini. Nangu uDokotela Ngitikatikwa ngoma. Uma ufela medical aid nje, uyahlinzwa noma kungasafanele. Ake ningiluleke la. Iyaqala kanje lento. Eminyakeni eminingi edlule bekade ngisebenzela ekudeni nasekhaya. Ngase ngiyadecide ukuthi angeke ngisondele ngisebenze nje khona la kwaZulu Natal. Ngizohlolisisa ukuthi kwenzakalani ngempilo kaMama. Nangu ma engene ephuma, nangu uDokotela ubhizi uma uyamhlinza uyam-operate. Sho ukuthi ke umama lo dokotela wasuka naye kudala esano30 kuyena nje gynecologist yakhe imcheka kwathi mangabe seno40 yathi le gynecologist khona into eyibonayo esibelethweni sakhe. Lento akucacile ukuthi yini kodwa icela ukuthi ivelana isikhiphe isibeletho ukuze iprevent ukuthi kungabi khona inkinga ezolandela. Hayi okay uma ngifonele ngisekudeni uDokotela uyangikhipha isibeletho kanje ayivela nginankinga nawo because sengizele ngimdala vele nje nginenkinga ukuthi vela ngisayi ngisho nakandawo angisayi esikhathini. Hayi ke zumpu uma operate sikhishwe isibeletho. Emva kokukhishwa kwesibeletho uDokotela atshela uma athi kuzoba nama check-ups ekumele amcheke wona afollow up ukuthi ukukhishwa kwesibeletho kuhambe kahle yini. Hayi ke afika amskene futhi uma athi kuma hayi kunamanzi engiwabonayo lapha yana akumelanga ngabe khona amanzi lapha yana. Ngizocela ukuthi ngiphinde ngikise theater ngiyocheck ukuthi amanzi kanjani mase ngithatha isample lawo lamanzi ngihambe ngiyowa test ukuthi amanzi right or amanzi engasiwona right. Hayi ke futhi umana kangeniswe theater ngisho niyazi ukuthi mangabe ungene theater impilo yakho isuku isengcupheni kungenzeka uvuke ngenzeka ungavuki. Angenise theater abhorwe lapha ngisazi kungezantsi or ngaphezulu kwenkaba abhorwe angazi bamfaka ama camera esini or bamfaka ini but nje for her bekuyi procedure enzima because akazange wahlinzwa before. Even noma ekhishwe isibeletho sabhonculwa akahlinzwanga it was via laser. Okay, mangabe sebembhorile ke imbobo leyo kufaka ama camera ngazi ifaka ama camera or ifaka ini uDokotela awa test amanzi abuye athi hayi amanzi akanalutho amanzi normal. You know all that pain umzali wakhe kufonele efonini ukuthi uyatatazela ulinde ukutestwa amanzi lamanzi lawa nje uyatatazela mhlawumbe ngenzeka mhlawumbe ngibe nesifo somdlavuza lo Dokotela ubala ama risk ukuthi lamanzi angaminisha a lot of things. Ayike lo Dokotela amtshela uma uthi buye futhi after 6 months sizokwenza i-check up ukuthi kuhambani ngalamanzi. Hake uma abuye after 6 months uDokotela usekhohliwe ukuthi uke wakhuluma ngamanzi athi yazi kunento engayiboni la akucaci ukuthi yini le ngayiboni ngizokubhukhela esibhedlela next week ngihambe ngiyokulalisa ngifuna ukubona kahle lento engayiboni kahle. Hayi uyazi ke lo Dokotela once wakulalisa ufika kulalise ngayizolo ngakusasa uyavuka athi ungadli ungene theater afike futhi lo Dokotela amgqobhoza uma kulembobo le amngenise theater afika check abuye athi clear. Hayi sekuyinto nje yokuthi uma uDokotela makayenza i-check up kuzolandela ngokuthi agqojozwa ye-theater uDokotela sikunento engayiboni kahle. Hayi lento ingangiphathi kahle ingangihlali kahle ngithi anke ngisondele eduzane ngifuna ukuyothola imininingwane kulo Dokotela ukuthi uma uqotshozelwani over and over ngoba useqalile manje sekuvelane kube nepain la kule ndawo la qotshozwa kuyona kunepain nje angayazi lo Dokotela ngiqale ngimfonele efonini ngithi ikhona nenye indlela ukuthi ungaye ukuthi uma uhlezi umgqobhozo umise theater njalo because useqala ukuthi le ndawo isibhlungu ngalendlela ukuthi athi lo Dokotela hawu uma wakho uyatetema lembawo engisengibhobozile imbobo encane nje ngiyayithunga futhi into ephola same time ngithi mina noma thiwa incane kodwa phela iqojoza kubonakala le eindaweni emathunjini athi lo Dokotela into encane kabi le yakusinto engagulisa umuntu ngithi mina ikhona indlela ongakwazi ukuavoida ngayo. Lo Dokotela nje kucaca ukuthi mina naye efonini vele mina ngisho ngisiyi-gynecologist angizazi lezi zinto vele nangishaye ngama-bombastic angishaye ngama-term amakhulu term after term noma kuthiwa ngiyazama ukugugula kodwa ngize ngihluleke ukubamba.
ngidecide ukuthi hayi mana ngibuye lo dokotela ngihambe ngiyombona face to face. Sho ukuthi ishaye yenye i-check up yamaya 6 months ngihambe nomama. Ake mengifika ke noma kulo dokotela ngicela nje ngicela ukunderstand ukuthi ikhona into wrong why uhlezi uma umyise theater ngicela ukubona ama scans ngwa understand but ngicela unginterpretele ukuthi the time umscanner la uzumyise theater bekathina ama scans kucaca ukuthi ama scans beka fine ibingekho ngokusho kwakhe athi no now she's clear now she's clear what nje uyabona ngithi pho why beka theater kangaka lo dokotela velane abe defensive azakhiphe ngisho ne donate ifike zakhe zobudokotela abe defensive engathi mina I don't deserve clarity angideserve ukunderstand ngisho ukuthi oqala uma unenkinga ye communication uma isingisi uyakwazi ukukhuluma kodwa uthi wena uvelana ngakuzwa ukuthi uthina lokethi excuse me come again azagcine seciyekile because engakuzwa lento lozoyichazayo umshaya ngamabomba stick umbetha ngamabomba stick left right and center unenkinga nje ye communication athi lo dokotela iclient la sayina kanjani angikhiphela ama file udokotela angipheqululele hayibo dokotela ima kancane ehlisa umoya ehlisa idrama kucace nje ukuthi kuphuma sekuyisiphithiphithi phakathi kwami nodokotela imibuzo ebengifuna ukuthi imibuzo nezingcaciso ebengiyidinga ezinto ade ngifuna ukuyi-understand ngiphume ngingayi-understandanga because udokotela uvela noba defensive kwacaca ukuthi kuyaliwa sekuyipero manje udokotela ukhipha imiqingo ukhipha amafayili ukhipha ukuthi waqala nini ukupractice hayibo nansi imhlola uphinde ushaya u6 months olandelayo uma aphindele kulo dokotela iphuthe engalenza ukuthi angihambanga nomama ngabe phindela kulo dokotela for i check up yakhe ayike umama engabe fika kulo dokotela udokotela ambuza ukuthi uright athi uma hayi cha ngikho right umlenze wami ubhlungu nje nalana eback angazi kubhlungu eback or kubhlungu inyongo or kubhlungu ini ngike ngako omunye udokotela lo munye udokotela wangitshela usengiqalwa i-arthritis athi lo dokotela okay into enjengalezo mangabe uzubhlungu ungabobiyeka ngoba une medical aid hamba uyochecka thola specialist sikucheck ukuthi unani and then sikhona ukukusiza accordingly. Masethi lo dokotela ngizokuthatha mina ngikubhukhele esibhedlela thizeni ngikubhukhele ispecialist sizofike sizokuskena ngaphakathi emathanjweni nakho sikuscane sishaya iscan esikhulu sibone usikwenzakalani and then ube neclarity ungavelana uhlale nobuhlungu obudala baqala uthule nabo hayi okay uma ajabuleke kungabi khona lutho olifaka isuspicion kimi mangabe uma ebuye endlini ngangahambanga naye because nami bengibusy emsebenzini uma angixoxele athi lo dokotela usozongidlulisela ku specialist kanjani ngithi mina i specialist ubani igama lalo specialist athi uma hayi akangitshela ngalutho uthe mina ngibofika esibhedlela ngo8 ngosuku olukuthi ngithi hayi okay ngizohamba nawe ke ngosuku olukuthi ngifuna ukuyobona ukuthi ubani leso specialist singichazela ukuthi ithini procedure esizokwenza yona kusoskena ini nje I just wanna be there mina ngazi ukuthi uma uyoconsulta ku specialist mangabe sifika ke esibhedlela ekseni it was like a Wednesday morning siyafika ke esibhedlela i-receptionist yasesibhedlela ithi ayike Mrs Banibani ngene uyolala uzolala embhedeni number banibani ngithi mina angene uyolala embhedeni number banibani mangabe kwenze njani because mina into engiyaziyo ngazi ukuthi uma uzobona ispecialist uthi wena akangena embhedeni kanjani athi ithi receptionist no lento le uma wakhe incwadi anginikeze yona ebhalo udokotela mangimangi ubhala ukuthi uzolala ngeindaba zama pelvics angazi lutho mina ngama pelvis kodwa ngiyazi ukuthi into eziphathelene nje namathambo thizeni lapha ezansi ngaseyibelethweni ngithi mina no uma is not here because of pelvics she is here because of arthritis hayi le receptionist ifonele lo dokotela
we-gynecologist ubhale kwi-letterhead yakho ukuthi uma akaze azolala lesibhedlela. Sho ukuthi iphutha lenzile uma leliphepha lelanikezwe udokotela akangibonisanga, akangitshelanga ukuthi kunephepha lanikezwe udokotela. Even if bekangitshenile bekubhalwe nje ngesandla esingafundeki bengengikwazi nokufunda lento le. Kodwa ngiyabona phezulu kubhalwe ukuthi pelvics, into engiyibonayo pelvics phezulu. Hayi ke isibhedlela sikhulume nalo dokotela. Sorry, i-receptionist yasesibhedlela yes ikhulume nalo dokotela ithi nansi indodakazi yesiguli patient iyacomplaina ithi uma wayo la uzocheckwa i-arthritis akakazi ngama-pelvics. Sicela uku-understand ukuthi kwenzakalani because lento sibhalele lona la iveza ukuthi kumele alaliswe esibhedlela afakwe ama-drips okubulala ama-pains. Hayi lo dokotela akasho ukuthi ya ngimbukhelile igama le-pelvics bengiyibhalela nje lapha ngisho ukuthi uphethwe i-pelvics bengiyibhalela ukuthi ngizofike ngimfake i-drip yokumbulala ama-pains and then mase ngiyam-arrangela i-specialist se-arthritis esekhona lapha esibhedlela. Hayi ngithi mina angizwa kahle lento. Why thina singahambi siyozenzela i-booking kwi-specialist? Ngimbuza ukuthi specialist esithini yini igama lalo specialist mina ngiyifunele ngihambe ngiyokwenza i-booking naso leso specialist. Hayi lo dokotela akangichazela ukuthi uzomele ngiye kwi-physician, i-physician iyona ezongidlulisela kuleso specialist. Hayi ke ngibuza i-reception, do you have ama-physicians available lesibhedlela engaconsulta nawo? I-physician ingitshela ukuthi okay i-receptionist ingitshela ukuthi ama-physician alesibhedlela a-independent kuzomela ukuthi uhambe uyokhuluma nabo ubone ukuthi uyayitholani i-booking. Ayike noma sihambe siye kwi-physician yokuqala. I-physician yokuqala i-reception yakhona isitshela ukuthi hayi thina we are fully booked up until next year. Siye kwi-physician number 2 i-receptionist yakhona isitshela ukuthi oh no udokotela walana fully booked for today but for tomorrow ningamthola ngesikhathi esiwukuthi but nizomthola kwesinye isibhedlela not kulesibhedlela from Tuesday Monday, Tuesday usebenzela kulesibhedlela, Wednesday, Thursday, Friday usebenzela kwesinye isibhedlela. Hambani thathani ikhadi nibhuke niye kuloso sibhedlela kusasa ngesikhathi esiwukuthi. Maseke sesivumelana ke i-receptionist siyasenzela i-booking nale physician ekuyiyona ezoqala ukuthi ifike imcheck uma imdlulise kwi-specialist. Avela nathi uma hayi ngoba lo dokotela bathe bazongifaka kwi-drip yama-pains vele mina nginawo ama-pains angisale sengilala ke le drip ingiphelisa ama-pains mase beyangibonisa ke leso specialist kusasa. Ngithi kuma okay ngiyakhansela ke nale physician phela umama mdala uyakwazi ukuyithathela inqumo ngingimthathela inqumo. Hake sibuyele ngaphakathi ke sibhedlela kwe-receptionist yasesibhedlela sithi hayi sinikezeni umbhede uma uyolaliswa ke manje. Angisho niyakhumbula ukuthi kuleli phepha or i-prescription or whatever angazi kubizwa ngani but I think it's a prescription. Udokotela kade eyibhalela uma ukuthi ayinikeze isibhedlela bekubhala ukuthi pelvics laphayana bekubhala i-pelvics kwase kubhalwa nezinto ezingezansi. Mase mina ngifuna ukwenza sure ukuthi njengoba uma yolaliswa akangeniswa ko-pelvics lapha akangeniswa koma-theatre ngoba phela into yakhona ibhalo pelvics ayikho into wrong eyenzakalayo. Ngifuna ukwenza sure, ngifuna ukwenza isiqiniseko ngikhulume no sister. Ngisakhuluma lapha no sister ngifuna ukwenza sure ukuthi uyalaliswa kwenziwani. Ngibone mina sengingena i-security lizongikhipha. Bengitshela ukuthi mangabe ngifuna ukuvisitha ama-visiting hours angena ngo-4, ngo-3 aphuma u-4, aphinde angene ngo-7 aphume ngo-8. Okwamanje bacela ngihambe bayekele isibhedlela nodokotela abantu okuyibona aba-professional to deal with this badile nako. Uzokwenza njani ke wena mase kungena i-security lizokukhipha? Ngithobela umthetho ngithi ayihlale phansi ibamba umthetho. Ngithobela umthetho ngigoduke kodwa inhliziyo yami nje ayiphumulile. Ngiloku manje ngiyamtexta kwenziwani ke manje athi uma hayi bangibheka umthambo bathi bafuna ukungifaka i-drip le drip ebhalwe lana i-drip yokuqeda ama-pains. Bathi kodwa onesi abayi-understand le drip basazama ukufonela udokotela ba-understand ukuthi iyona yiphi le drip lothi asiyifake la. Hayi ke nami udokotela ngimfonela ngisho nami ngiyapanic on the other hand because ngibone kahle kubhalwe pelvics on that prescription. Ngiyamfonela udokotela ngimtholi. Kushayo 2, 3, kushayo 2 akakafiki udokotela. Ngivela ngidecide ukuthi ngesikhathi sama-visitor because ngiworried ngoba uma akamuzwa lo dokotela mangabe ekhuluma uzosika amvumisa izinto eziningi amngenise theatre futhi. Ngiworried ngihambe ngo-3 isikhathi sama-visitor udokotela vela nafike ngo-3.
Mangabe ngithi ngizama ukukhuluma nodokotela usikwenzakalani uzomenzani udokotela vela nathi angiphume angibizele security angiphume ufuna ukukhuluma nepatient amanye ama-patient ngoba kusewadini nama-patient awu-4 nje azoba uncomfortable. Hayi ngiphume kancane kodwa ngi-eardrop ngilalela usikwenzakalani ngivelane ngizwe kuthiwa udokotela ethi ungadli kusasa uzongena esurgery. Hayi ngingene ngixhumeke lapho uzongena esurgery ngingene ngixhume ngabe ngisaba namakhambi ngafuna ukuzwa lutho uzongena esurgery kwani ngoba uzele i-arthritis la isurgery sihlanganaphi ukuthi wena usuyomfaka le camera futhi esurgery ihlangana kuphi udokotela acace nje ukuthi ayindaba yami akangilaleli angifana nomuntu ongekho akafuna ukukhuluma lutho. Ngihambe ngiye ekhaya ngigoduke bese kuphela isikhathi sama visits ngifike ngifonele isibhedlela ngithi ngicela umphathi wesibhedlela kuthiwa abaphathi besibhedlela sebehambile ngingafona kusasa ngithi mina no akekho omunye umuntu engakhuluma naye ngoba le ndaba iyashesha ngithi njoba ngisekhaya njoba kuthiwa kumele ngibuye kusasa ngabo 3 ngithi ngiyabuya uma usehlinziwe iyiphi enye into engayenza bathi hayi ungakhuluma no sister ophethe iward. Hayi ngikhulumeke no sister ngimtshela uSerisha ngithi kune problem ekanjena nginenkinga yokuthi uma bafuna ukumhlinza kanjani aconfirm lo sister athi ya vele udokotela ushilo ufikile wathi uma wakho uzongena etheater kusasa ngithi mina uthi mekachaza uzongena etheater for what kutholakala ukuthi usister akakwazi ukunginikeza a full answer mase ngiyasho ukuthi ngingakhona yini ukufika lapho ekseni ngizokhuluma nani nginqaba ukuthi uma angangena etheater. Athi yes ungakhona ukufika ekseni ukwazi ukwenza lokho ngithi mina ngakhona yini ukuthi udokotela masezo consult uma ngibe khona so sister yes ungakhona ukuthi ube khona. All right usister ke ngimtshela ukuthi angifuni ukuthi uma ahlinzwe asho usister ukuthi noma wakhushila ukuthi ngeke akafuna ukuhlinzwa will make sure ukuthi akahlinzwa against her concern. Mesifika ke kuseni ngakusasa sho ukuthi ngayizola uma bamfaka ama drip uthe nje ufaka ama drip ufaka i-drip yokuqala nje walahleka nje wakhohlwa nokuthi ubani yamdaka walala wazumeka wavuka esadidekile isikhathinyana kwadlulisa isikhathi thizeni no 3 hours baphinde bamgximeka ngenye i-drip. Ngakusasa ekseni ke mangabe sengifika ke ngivuka ekseni ngo7 ngihlele emabhentshini asesibhedlela it's a private hospital. Kodwa if it's not i-hour lokubona abantu you are not allowed ukungena ewadini ngihlele emabhentsheni aseduze neward kosofa baseduze neward ngigadile ukuthi lo dokotela akangeni lapha yakafika ngisho sengiyamazi aqhamukeke inkuzimalanga iqhamuka isishesha vele inkuzimalanga yakhona indala kodwa fresh mangabe uyiqhamuka uyibona angeke uzubone ukuthi umuntu omdala nje ubona into insizwa nje ubona ubhuti ogrand mengena ke nami ngixhume ngihlale ngisondele. Sister bangiyeke ngoba besengikhulumile ukuthi ngifuna ukusondela. Hayi mase sibanike manje siyongena etheater angisho awudlanga mase ngithi mina uma she's against ungena etheater ngiyaza ngena etheater sicela ukubona ispecialist le specialist lesi othe uzele sibhedlela ukuthi azobonwa isona sizofika nini ispecialist usibukhele ukuthi sifike nini. Kucaca ukuthi akuna specialist la udokotela asibhukhile. Udokotela lapha ephejini lakhe aveza ukuthi nabe yabhala ukuthi pelvic stone uzochecka lonto leyo ngithi but mina I spoke to you over the phone and the hospital spoke to you over the phone ukuthi wena uma ulana uzom-arrangela i-specialist. We do believe ukuthi emaphepheni wakho kubhalwe a different story a pelvics but you said ukuthi it's because ufuna ukuthi angenele esibhedlela and once wangena esibhedlela kuzoba simple ukuthi specialist simbone from la esibhedlela. So senze njani where is the specialist? Kucaca udokotela usakuna specialist la. Ngimtshela mina ngicela udischarge umana ke can we get a second opinion from someone else because ukuthi aye theater indaba yakhona oyishoyo angi understand. Can you discharge her? Can we get a second opinion opinion sicela umdischarge. Ake amdischarge ngempela umama. Sibuyele ekhaya ke manje caca ukuthi sekumele sifunele i-specialist on our own silandele the entire procedure. Mind you uma une physician yakhe ekudala vele attend. I problem yokuthi singabuyelanga ku physician
le physician njalo umama ngabe itshela ngepain yeqolo nepain yomlenze ivelani ngamnikeza iluso imtshela ukuthi i-age wena nje just bekezela u-exercise breathe in and breathe out uzoba right. Ake asiyanga lo physician because bese sifune enye physician mhlawumbe ezomscanner icheck ukuthi yini kwenzakalani. Shukuthi ke because thina we don't have amandla or we don't have time yokuthi mhlawumbe sesingahamba manje siyosiwisha le gynecologist or we can talk against le gynecologist because thina asinayo knowledge asazi lutho kungenzeka ivelani ipheqa ama files ithi yona yayilandela imigomo. However deep down enhlizweni zethu sifile ngathi njalo bihlezi uma imqophoza because ibona imali ye medical aid ukuthi suzophela unyaka imali izobuyela emuva biyenza all these unnecessary procedures because ibifunela ukuyiclaimela ku medical aid. That's how we feel. We are not going to say ukuthi iyona ndlela ubenza kanjalo but that's how we feel. And mangabe sesi analyze lento simbuka lo dokotela bona bo dokotela laba abasemahashahasheni lekutholakala khona abantu abana medical aid kodwa uthola ukuthi umuntu aka understand izinto eziningi or akanaka ukulwa umuntu okwi level enjalo nje yokuthi uba manipulated kalula ngodokotela because lo muntu loyo akazi lutho. Sasenje si analyze ukuthi lo dokotela uma usiyamazi iminyaka eminingi shukuthi uyibonele indlela yokuthi athathe iadvantage or abone iopportunity nanokukhipha kwesibeletho nje sesiqala nokucabanga ukuthi mhlawumbe isibeletho sakhishwa nje ngena lutho because he wanted to claim a lot of money from medical aid. So angazi indaba enjena ukuthi uyenza kanjani because we don't have leyo privilege ukuthi maybe we can sue, even if we can sue, but like it's a lot of procedure uma lonto leyo ingavelana imenze ukuthi agule imfakele stress and we don't want her to go through all of that stress. So nje isituation enjengaleyo right now we are in a process yokuthi sithole gynecologist entsha sicela ukuthi ifile yama itransferelwe to that new gynecologist isichazisele wonke ama files ukuthi kwenzakalani. So if kune gynecologist eseThekwini eyithembayo engakhona ukuthi sikwazi ukuthi si retrieve ifile yama for all these years from that doctor to a new gynecologist isichazela ukuthi wayethina ama scans and then so that we can have a way forward. And mhlawumbe if kukhona ilawyer mhlawumbe engas advisor otherwise nakhona lani ngas advisor otherwise. Sengivala ngithi be careful of odokotela. Be careful because sebe neinhloso zokuthanda imali more than impilo yomuntu because kuyenzakala udokotela ekudokotela athi I'm sorry akusekho engakwenza ngihlulekile kuyena ukusho lokho nje usuke kusho because akafili lutho for wena. So be careful of odokotela unethical. So just make sure ukuthi you follow if uneyintsolo unama suspicions. Buzz SA to all social media platforms iyola libone nezitori nezilandelayo okwanamhlanje ngiyema lana ngiyanithanda kakhulu.